Uz pomoć lokalne samouprave kao mnogobrojnih donatora i ove jeseni izvorna pevačka grupa Knjeginja Ljubica organizuje Međunarodni sabor pevačkih grupa. Kako su se Požežanke i meštani Gornje Dobrinje pokazali kao izvanredni domaćini, na sabor se već najavilo 17 učesnika iz Crne Gore, Republike Srpske i Srbije. Neizmerljiva je pomoć mesne zajednice Gornja Dobrinja i crkvene opštine, pa će se glavna dešavanja odvijati i u sali pravoslavnog hrama Svetih Petra i Pavla, inače zadužbini Miloša Velikog. Da, neka kaže ova moja šefica, mi pravimo u Dobrinju, u Gornjoj Dobrinji, 28. beše, jel tako, 28. pa nadam se da ćete doći da ispratite i nas. Imaćemo malo više možda grupa nego što je ovde, biće iz Republike Srpske, možda iz Crne Gore i Republike Srbije. Nadam se da će... Jesam kao predsjednik ove grupe, znači nam puno, jer svi smo pri nekim godinama i puno nam znači. I spremamo sada festival u Gornjoj Dobrinji, pravimo 28. oktobra sa mnogo više grupa. Zbog zgusnutog rasporeda kao i mnogobrojnih manifestacija, sabor je pomeren za nastupajući vikend, pa će se manifestacija održati sutra 21. oktobra na prostoru hrama Svetih apostola Petra i Pavla i spomen kompleksa Miloša Obrenovića u Gornjoj Dobrinji sa početkom u 13 časova. Članice grupe su i najveći organizatori, a učešće im predstavlja i veliko zadovoljstvo. Prvo što nekako vidite i sami da na ovim manifestacijama slabo mladih ima. Mi se trudimo da prenesemo i mladima, da neko prihvati ovo, međutim slabo. Nadam se da će krenuti u nekom doglednom vremenu, dok ko to ima preneti. Ovako, s obzirom da smo mi svi penzioneri, što kažu treće doba, to kako se naziva, mnogo nam znači. Mnogo nam znači i daje nam ovo malo elana za život i za, eto tako, da se družimo i što duže da ovo traje. U Zlakusi tu smo osvojili prvo mesto, a inače i u Goraždu smo osvojili prvo mesto i tako još negde na drugo mesto, treće. Možda jedno 2 puta mesečno, ne okupljamo se baš često, svako je daleko. I tako kad se vidimo mi u kolima ili kad dođe neko ponekoga i onda nas uzme i tako. Pevačka grupa Knjeginja Ljubica u posljednjih godinu dana osvojila je niz priznanja, a zadnje dolazi iz Brekova, gde je kao ženska pevačka grupa osvojila još jedno prvo mesto. Ova manifestacija veoma je posećena od ljudi trećeg doba, koji još uvek imaju volje i želje da se tradicionalna narodna pesma iz vika ne zaboravi, već da i buduće generacije čuvaju našu kulturnu nematerijalnu baštinu.